ban kentiu ya ka kam ya le kai kickboxing ka All Meghalaya Kickboxing Association ha ka jingetre lang bat ka North East Kickboxing Association kan penlong ya ka 4th North East Kickboxing Championship nadu ka arpu khandai tarik hadu live huwei tarik kalalengkot 8,000 arpu hnriu hasilong habakran shakilat pathai khubor hasilong press club Working President ba Samuel Hasha ulayathu bakaken hun kelas dang biang ban penlong yakane hadin kumbalai ni sausnem ba kilas sange teng. Shushu ulayathu ba hakane ka jing Yakob kijilla nakathan shate lammingi kinwan banya shimbanta na Assam, Nagaland, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, bat kiwei. Ulayathu ru ba hakane ka jing Yakob kijing lekai kindon bon ki category kum ka junior, sub-junior, senior, jong ki kenthei bat shenrang. Uba Samuel ulayathu ka kun huon kaladap ban penkre de ki medal bat certificate shakin nong job bat kumju ka song pisa na ka benta ki tu ki bayale kai bha bat job bon teli kita kama. License ni ong tiny dots. Ini don nak jom pat ki small medium, ki small size, medium size, bat ka big size ki kena ridro. Nanta ka non ka sub junior, ka junior, bat ka senior, men and women. But ngindon pat hangne ka category pat ngindon ka semi contact, 0.5, ka kick light, full contact, low kick, baka K1. Kita ngindon hangne hapoka championship ka ba saklong na ar khandai hadu live tari. Jom ta na. Dengan IT hangne नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग का जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था लास्ट कोकराझार में उसके बाद अभी 2-3 साल गैप हो गया उसके बाद दोबारा हम लोग नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग शुरू करने जा रहा है 28 जनवरी टू 31 जनवरी 2026 यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट का टीम आएगा उम्मीद करता है हम लोग 500 से 600 पार्टिसिपेट होगा हम लोग का ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें सेमी कॉन्टैक्ट, पॉइंट फाइट, लाइट कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का रूल में टूर्नामेंट होगा सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन वुमेन। तो ये उम्मीद रखता है ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा से होगा और आप सबको ये टूर्नामेंट में मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू। Kamut ka Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, bat Sikkim, te Mizoram, te sa stang naka Tripura, kin sa ay jintik ini ha swai kaksan tarik kiban banwan shimta ha kaneka North East Championship. Nakopi gejala ko makat na mud kinang yun. Nakopi gejala kinan baik umduna eka sapho sanpho de ite. Andai kan sa Khambun bha te kali na po Manipur bat na Assam bat na gejala Meghalaya hi. Andai hadu menta na kaleng juga Mizoram te ki kidang ong kumbalai phomo de te na ka Sikkim kumba sapho mud na Nagaland ro kumta kum hapo sanpho de di kin hapo kini ki khatsan tarik te kin sa nang agentik shu yani bakat nangul kinwan Halo kebidi bakal kusnam mila pakhat komne namaroman kapor ki shat ai betang ya ki medals bat ki certificate bat ki trophies nakale ka jung ngin ai ki certificate ki medals bat ki trophies handai na kamta ki tu ki ba yo ye kini ke best fighters te kandon ru ka cash prize na kamta ka jung ki Bat kandon ruhang ne ka professional fight ka bangin sa bu tang arteli ki category ka low kick bat ka K1 ni tulong ya ka professional fight ha bai dei bat ka North East Kickboxing Championship. Kadi kaji ko na po jala jangi menta kandong tu qualify ke final na kalau hangor. Ka bahang ne po jala ka jongi. Am ka ni ro hoy kin qualify ha po final ro ki khana ki jongi.